I tata visine. Pozdrav svima koliko vas ima. Sa vama je Wonder Bear. Ko je već upoznat sa našim radom, naš kanal je raznolik. Toliko je raznolik da ima svačega. Tako da za svakoga ima po nešto. Ovog puta ćemo uraditi nešto novo. Odlučili smo da počnemo sa komentarima o muzici, kako domaćoj, tako i stranoj. A pre svega da pozdravimo ljude sa kanala Sconson Reactions. Za sve one koji nisu upućeni ko su ti ljudi i o čemu se radi na njihovom kanalu, evo i malog detaljnog opisa. Ko su ljudi iz Sconson Reactions? Sconson Reactions su dvojica ljudi iz Velike Britanije, koji na svoj način slušaju, gledaju i komentarišu muzičke videoklipove sa područja Balkana, a i šire. Oni ne samo da su dobri u tome, već su odlični. Ako pomenemo da su njih dvojica snimila numeru na našem jeziku pod nazivom Čuo sam za tebe, a uz to da su takođe i posetili Balkan, te ostali neko vreme u Beogradu, Nišu, Banja Luci, Sarajevu i Doboju, onda zaista možemo reći da su ovi ljudi naša braća. Toliko pozitivnosti i radosti, te mogućnosti da nauče naš jezik koji zaista je drugačiji od engleskog, zaista je za svu pohvalu. Momci, svaka vam čast. Kako kažu braća iz Sconson Reactions, da su Srbi, Hrvati i Bosanci takođe crna braća kao što su i oni iz Sconson Reactions. A mi to zapravo jesmo. Jer duboko u našim dušama mi dišemo slobodno i imamo ritam koji je sasvim drugačiji od rap muzike koja nam dolazi iz zapadne Evrope, a ponajviše iz Amerike. Mi Balkanci osjećamo muziku, te samo taj rap smo napravili da bude balkanski rap. To je rap koji ima dušu, a ne samo zvuk. Nešto poput bosanskog sevdaha. I mnogi naši balkanski reperi imaju taj šarmantni stil koji će se zauvek pamtiti, kao na primjer, samo da pomenemo neke od njih, ne sve, na primjer prvi velikani balkanskog repa. Da počnemo recimo sa grupom pod nazivom Who is the Best, koji su harali 90. godina prošlog veka, i to na prostorima bivše Jugoslavije. Zatim osoba koju sam lično poznavao, Dalibor Andonov Gru, koji nas je jako rano napustio, nažalost. Rest in peace, brother, zaista nam nedostaješ. Zatim super trojka grupa Sija, trojica super žestokih momaka iz Zemuna, Srbije. Marko Irić, Marko Ivezić i Vukašin Stevanović. Potom grupa Robin Hood. Marcello, super ogromna grupa Beogradski sindikat, poznat i pod imenom Đukački sindikat. Zatim Škabo Maestro, Boško Ćirković, koji je takođe iz Beogradskog sindikata. Potom VIP, Ivan Jović Ikac i Relja Milanković, poznatiji kao Demian Rexona. Tu je i nezaboravni THCF, Borko Vujčić Bore i Stefan Gligorijević. Ajsni Grutin, Vladan Aksentijević, Juice i mnogi drugi. Zaista, mi se nadamo da se niko neće ljutiti što nismo sada u ovom momentu pomenuli sve legende balkanskog srpskog repa. Ali idemo dalje. No pored srpskog repa treba da takođe naglasiti i važnost hrvatske rep scene, i to pod komandom ljudi iz grupe TBF, Shorty, nezaboravni i fini džentlmeni iz grupe Bolesna braća, zatim Tram 11, odnosno Tram 11, General Vu, potom Marin Ivanović Stoka. Pored srpskog i hrvatskog repa moramo napomenuti i bosansku scenu. Tako je rep počeo u Bosni i Hercegovini godine 2000. i to u gradu Tuzli. A grupa se zvala Disciplinska komisija, koju su činili Edo Majka, Edin Osmić, King Mire, Koma, DJ Emir te Erol. Kasnije je poznati Edo Majka počeo svoju solo karijeru, tako da u Bosni i Hercegovini imamo malu, ali vrlo odabranu rap ekipu.
Kao što smo već napomenuli, tu je Edo Majka, Crni zvuk, Frankie, da pomenemo samo neke od poznatih imena i grupa. A za kraj uvoda u balkansku rap scenu, pored srpskog, hrvatskog i bosanskog repa, moramo pohvaliti i crnogorsku rap scenu koja je mala, ali važna. I to na čelu sa Rudom. Miloš Rudić koji živi u Novom Beogradu. Repera koji u svojim pesmama nas vodi u politički svet, aktuelna zbivanja i dešavanja, a pored toga i istoriju kako crnogorskog, tako i srpskog naroda i koji je poreklom jedan narod. Odmah nakon, evo i grupe Who See, potom Bači Rimo Trupa, Wicked Ras, MC Rino i MC Marko. Još jednom da naglasimo da mi poštujemo sav balkanski rap, te da podržavamo balkansku hip-hop scenu. A ukoliko neko od vas ima neku određenu balkansku rap grupu ili izvođača koji bi trebali da se promovišu, slobodno ostavite vaš komentar sa više informacija da bi mogli jednog dana napraviti videoklipove u kojima bi pričali o tim rap grupama i izvođačima. Dakle, vaša saradnja je uvek dobrodošla. A što više lajkova i komentara i praćenja na našim videoklipovima, to više videoklipova sa informacijama koje samo vi volite. I za kraj, da još jednom pohvalimo Skonson Reactions i njihov trud, jer ovi momci zaista zaslužuju našu pažnju. Mi ćemo na kraju ovog videoklipa ostaviti direktan link za Skonson Reactions YouTube video kanal. Dakle, slobodno kliknite na link da bi otišli na njihov kanal, te se uverili u naše reči da ovi momci zaista znaju kako da se zabavljaju. A uz to, ti isti momci dele svoju zabavu sa svima onima koji gledaju njihove videoklipove. Mi, odnosno Wonder Bear, nemamo saradnju sa Skonson Reactions. I Wonder Bear, dakle, mi nismo plaćeni sa njihove strane da ih promovišemo na našem kanalu. Mi, Wonder Bear, to radimo za džabe. Odnosno, mi to radimo za Skonson Reactions samo zato što oni to zaslužuju, jer su nas zaista oduševili sa svojim optimizmom i njihovom željom da nauče nešto sa naših prostora, a ponajviše naš jezik, jer je totalno drugačiji od engleskog. I upravo zbog toga smo odlučili da poklonimo ovaj videoklip njima, super momcima iz Skonson Reactions. Nama bi bila čast da imamo saradnju sa njima, te da Ujedinjeni Balkan bude centar za hip-hop scenu i da Skonson Reactions raste i da mnogi drugi iz Velike Britanije vide da naš Balkan nije toliko strašan kao što ga prikazuju mediji u Velikoj Britaniji, Evropi, a i svetu. Balkan u suštini nikada neće biti deo Evrope, jer je ta ista Evropa nikada nije stajala na strani Balkana. A to smo mogli i vidjeti kroz istoriju, najviše tokom invazije otomanskih Turaka koji su Balkan osvojili samo zato što ta ista Evropa nije uradila ništa da pomogne našim precima koji su svoje živote dali, jer je Balkan bio i ostao samo kao oklopni zid Evrope. A to se vidi u današnjici, jer Evropa ne tretira sve članice na isti način. Tako da će Srbija i Bosna i Hercegovina biti i ostati večni kandidati za učlanjenje u porodicu evropskih naroda, a da to nikada neće ni postati. Nažalost, morali smo da se dotaknemo i politike i političkog stanja na Balkanu, te kako nas prezentiraju zapadni mediji kako u Velikoj Britaniji, tako i širom sveta. Kada budete gledali i čuli Skonson Reactions videoklipove, vidjet ćete i shvatit ćete da čak i ti momci pričaju o tome, te da nas oni u potpunosti razumeju i podržavaju. I upravo zbog toga smo odlučili da se zahvalimo tim momcima iz Skonson Reactions, jer oni to zaista zaslužuju, kao što smo već i rekli. Dakle, momci iz Skonson Reactions, ako nas čujete i ako pogledate ovaj videoklip, bilo bi dobro da nas kontaktirate i ko zna, možda ćemo imati neku vrstu komunikacije, a i saradnje. Thank you!
don't hate anyone. Yeah, Do you know what I mean? Yeah. The Western media don't really paint. They've never really painted Serbia or some of the countries from the Balkans in a positive light. Yeah. You know what I mean? So it's good to educate yourself, man, Yeah. and listen to stuff like this. And ignore the propaganda. Yeah, man. Listen, we don't watch TV. Yeah. You see the news? Scrunch it up in a ball like some paper and just dash it away. Thank you. Havala. Oh yeah, Vala. I forgot. You know, I was yeah. Vala. Talk in full Serbian, like. You can't wait till you sound like a Serbian Shakespeare, innit? Yeah. You know, that day will come. So you can go up to a girl on the street and say in Serbian, I don't know what it'd be, but you want to say something like, "Let's kiss, and the moon be our witness, and the ocean be our priest." I'd rather smack myself with a bottle over the head, bro. Bang! Oh. Jeez! My lord, bruv. My lord, this is positive. The positive impact from this song is mad. Being from Serbia, listening to this, if this doesn't fill you up with some sort of positivity and some sort of pride, you know, like, I mean, I don't know. Yeah, it must do. But, you know, I'm not from Serbia, but listening to that and obviously to listening to the translated bars, like, Yeah. I can feel Yeah. the pride. I can feel, you know, the history, rich culture, the rich history that's a part of Serbia, you know. And you can obviously relate to the feeling and the feeling of wanting to die for something that you believe in. Yeah. And that's what's to be respected, bruv. Hvala vam na podršci, komentarima i pozitivi. Uskoro se vidimo opet, pratite nas i budite i vi deo našeg kanala, da bi se i vaš glas čuo širom planete, jer ne zaboravite da lepa reč i gvozdena vrata otvara. Ostanite i dalje tako lepi, zgodni i istiniti. Čuvajte vašu veru. Glavu gore i pozdrav od vašeg Wonder Bear.